gato Samir nyerekeza Parc des Princes mu gihugu cy'Ufaransa i Paris nyuma yo gutwara Ballon d'Or. Ousmane Dembele amakuru angira nuko ibiganiro byatangiye na passenger mu kugira ngo yongere amasezerano ariko ngorimo kugorana mu gatoya. Bari kumuha amafaranga atamunyuze wabimenye ubwo sintekereza ko Ousmane Dembele arandi hano yatekereza kujya umwana wavukiye muri wanyuze muri Academy ya Rennes yo cy'Ufaransa Stade Rennes agaca muri Borussia Dortmund akagurwa amafaranga menshi na equipe ya FC Barcelona akavama akagaruka mu equipe ya Paris Saint-Germain. Ntekereza ko no umwanzuro mwiza yakoze muri kariyeri ye kugaruka muri Paris kuko ngiye kubwanye nizera ko yavuye muri Dortmund atarakura bihagije ku buryo kujya muri Barcelona yari yishizeho umutwaro noneho yaragiye gusimbura Neymar Junior dos Santos. Neymar wakuriye mu buzima navango butari bwiza byatumye nabo umugabo hakiri kare kuko no umuntu waje muri top 10 ya Ballon d'Or agikina muri Brazil aza muri Espagne nta nubwo byigeze bimugora cyane. Yari umwe muri elema z'ingenzi muri ya MSN yatwaye Champions League 2015. Kugenda ugiye gusimbura Neymar wagiye asa nkaho sibutse abafana babe expectinga ko waza ugakora ibirenze ibye hanyuma bakamwiryaho iyo utabikoze ukaba umuntu noneho yaragifite n'udukese twa indiscipline zishingiye kuri adolescence ku bwanjye kuvuga ngo umuntu ngo yatinze kuryama kubera PlayStation. Ni ibintu bikorwa n'abantu twakuriye mu cyaro. Iyo uguze televiziyo bawumva n'uryamura byuko usanga yagiye ukavuga terekanye irebe ukakurahangaza n'akazi rimwe n'imwe ukabutaka machine nuko akakujya gukina PlayStation bagutinza imyitozo agasanga agira nibazo by'imvune bamwe na bamwe bakavuga ko abiterwa no kutaruhuka mu buryo buhagije. Uyu musore navuga ngo Dembele mu ikipe ya Paris Saint-Germain bakwiriye kuba bamwubahira ikintu kimwe ariko nawe akaba flexible kuko ngiye mbona Paris Saint-Germain ihaye Ballon d'Or Dembele kuruta uko Dembele ahaye Paris Saint-Germain Ballon d'Or kuko baswicinze imikinire ye atanabyumva kuri Luis Enrique kugeza nubwo mu mukino bagiye gukina muri ikipe ya Arsenal muri Champions League muri League Phase nko kuri journée ya kabiri niba nibuka neza byaratumye bamusiga kwako ntiyumva ukuntu bamukura ku ruhande we yumvaga ko ariho yakina neza bakamubwira ngo azajya kina role yo kuba nk'umusenta forward. Birangira biriye aba top scorer wa championnat kandi ntiyigeze aba top scorer ahantu na hamwe. Icyo ntekereza yagakwiriye kuba flexible bakumvikana ku mafaranga akongera amasezerano yise aravuga mugage ajya mu barabuze. Ikibazo kirimo ni kimwe nyuma yo kutumvikana na Donnarumma mu buryo bwo kuma amafaranga yifuza bikarangira yerekeje muri Manchester City. Ngira ngo mu meza atambutse nebwo Enrique atangaje ati nyuma generation Mbappé, generation Messi, generation Neymar ariko principal makuru Mbappé ati gutunga ikipe itarimo abastari cyangwa se kugira ikipe idafite umuntu igenderaho direct ati bizamfasha kwitwara neza no gutwara ibikombe. Byarangiye ekipe itagira umustar wenda iremye Dembele atwara Ballon d'Or. Kugeza ubu ngubu ukurikije financial side iri muri Paris Saint-Germain bikomoje gato kuri Donnarumma na ba Messi na ba Neymar na ba Mbappé bagiye mu myaka itambutse. Paris biteguye kongerera umushara Dembele kurikije financial side ihari. Nyuma yo kwegukana Ballon d'Or izina ryabyimbye ryabaye izina rikomeye cyane yabaye umuntu ukomeye yabaye umuntu wo kuza kongera kwicarana n'ikipe ya Paris Saint-Germain bakaganira ku masezerano akwiriye ko umukinnyi watwaye Ballon d'Or n'icyubahiro cy'umukinnyi watwaye Ballon d'Or abamuhagare barifuza ko amasezerano asubirwamo agahembwa nk'umukinnyi watwaye Ballon d'Or amakontra ye ku giti cye
naye akayasinya nk'umuntu watwaye Ballon d'Or bamwita Ousmane Dembele. ni ekipe yatangaje yuko uyu musore w'umufaransa agomba ashaka kongera amasezerano. N'ikipe iri muri iyo gahunda irabyiteguye kuba yamwongera amasezerano. Iki gihari bakibazo n'umubare w'amafaranga bamwongera ku mushahara kubera yuko uyu ni umusore usanzwe uhembwa miliyoni 18 z'amayero ku mwaka, akaba ashaka rero ko bayongera. Gusa ikibazo kiri kugonga impande zombi nuko hari limite yashyizweho na Ocampos. Uyu nguyu muri Paris Saint-Germain avuga ati hari amafaranga ataguye kurenza. Murabizi ko Paris Saint-Germain no makipe buriya arimo arareba arebera hafi kutagwa mu bibazo bya financial fair play kubera umubare w'amafaranga yakoresheje mu myaka nk'ingahe ishize. Paris Saint-Germain ibyo ngibyo n'ibintu banzi gatekereza ikigaho gusa kumwongera amasezerano n'amafaranga byari biteganya, ariko nanone Campos akaba ari limite ashyize amafaranga atongerwa abakinyi. Bavuga yuko byuze kurenza mu kimero 25 z'amayero nk'ayo bivuga uyu musore arimo arasaba bigoye. Wareba ukareba umusore ejo bundi nibwo Donnarumma yagiye bura nubwo atarishimye n'ubuzwi ikipe, ariko nabwo asabaga yuko umushahara nabyo byari birimo. Gusa umwe ibintu ikipe yamaganiye kure, ahubwo ishaka yuko uyu mukinnyi amugabanyiriza umushahara none kamushyira kuri gahunda yuko yazajya imwishyira bigende na performance afite. Ibyo byose no kugira ngo Paris Saint-Germain igabanye amafaranga itanga mu bakinnyi bayo. Ubwo rero nibyo bikirimo amakipe irimo iradiringa ndetse n'umuhagarariye. Gusa n'ikipe ubona ko yafashe umurongo kuzajya abakinnyi benshi bongera amasezerano igashyiramo ingingo izajya ituma ibahemba igendeye kuri performance yabo nk'ibyo bashaka gukora kuri Donnarumma ubwo bashaka kumwongera amasezerano. Gusa uyu umusore ni Ballon d'Or, urumva kumwongera amasezerano barabishaka, umukiriya arabishaka. Ikimande zombi zikimo ziragana n'uburyo uyu muhungu bamwongeraho amasezerano w'umushahara nimba bavana kuri 18 bakazigeza kuri angahe. Nibyo bigihari mu mpande zombi. urumva Ousmane Dembele na Campi barasaba yuko umushahara we salary yaba icyo bavuga ni contract upgrade. Aravuga ati byose hamwe n'amabonuses mumvane kuri 18 miliyo byibuza byiba dufungire muri miliyoni 35. Kontra igeze 28. We afite iza 28 bongere bagire imyaka 30. Urumva riba Paris Saint-Germain mufite kugira muri 28 ubu tuvugana Ousmane Dembele afite aka 28 deje. Yego sibyo se bivuze ngo Paris Saint-Germain yarabaraye kavuga ngo we Ousmane Dembele ku myaka tuzagerana muri 28 umwaka wa 2028 byibuza Ousmane Dembele umaze kwira imyaka 30. Sibyo se Paris Saint-Germain rero mu biganiro ubu ngubu birimo bivuga ko bihari muri iyo contract upgrade. Uyu musore arifuza yuko wongeraho nyine ku gaciro k'umukinnyi wa mbere ku isi Ballon d'Or winner. Ikindi cya kabiri uyitwariye muri Paris Saint-Germain ufashe Paris Saint-Germain gutwara Champions League mateka yayo itageraga mu buzima bwayo. Mbese afashe Paris Saint-Germain ayigira indi club yo kujya kumeza n'andi makipe. Umungu aho Paris Saint-Germain yakwicara hari amakipe nka Arsenal atabasha kuhagera, za Atletico Madrid n'izindi nyinshi. Ousmane akavuga ati niba ibyo ngibyo mbigezeho rero birasaba yuko nanjye mumfata nyine nk'umuwina nk'umukinnyi udasanzwe wabikoze muri iyi myaka 2 bashaka kugira ngo basinye byibuza azageze muri 2030. Nicyo Ousmane Dembele avuga ati byibuza muve kuri miliyoni 18 ku mwaka tugere kuri miliyoni 35 harimo ibyo byose n'ababonuses n'ibiki byose kongera umushahara n'ababonuses byibuza byose bizafunga kuri miliyoni 30. Rero wabibara Ben ugasanga uwo kadize 30 ni take home. 30 take home nwango iyo babibaza rero byose hamwe babibaza basanga arimo n'imisoro n'ibiki Ousmane Dembele yajya atwara Paris Saint-Germain miliyoni 50 ku mwaka. Yego zaba miliyoni 50 ubwe nka Ousmane Dembele miliyoni 50 ku mwaka. Uruhande rusaba ibyo rufite ukuri so far rufite ukuri gusa bashaka ijyari cyo barasaba kongererwa ibyo babona. Of course bafite ukuri ko basaba kongererwa. Ahubwo wenda bazahuriza nuko utagenda kutajya mu bihendesha ikipe, ariko ko baje kwihenda byo baratangiye kwihenda kuko amafaranga ni menshi ni kwibaza Ballon d'Or kuko ni ikintu kiremereye Champions League ku rwego rumwe kikamugeza ku rundi ku buryo n'amasezerano afite na equipe atararangira kiri valide. Basi uruhande rusaba kuyahindura kuko harimo ngubu ihangana ry'amakampani. Yego nayo ubwayo nayo ntiyaborereka. Uyu munsi Ousmane Dembele afite kampani y'abataliyani yitwa Zegen
n'imyenda asanzwe anakorana nayo mu kwambara no kurimba n'ibiki byose yifuza kumuha kontra. Hari Adidas, hakaba n'indi kampani ikora amasaha. Ibyo byose Dembele abwira Paris Saint-Germain ati ibyo bintu byose ndumva nabigiraho ijambo. Kenshi usanga bikunda no kubyara n'ubwumvikane buke, ugasanga hari kampani ikorana na ekipe, ariko kampani ikorana n'abakinnyi ku giti cyabo n'ibindi. Ariko ibyo byose bikaniyongeraho yuko bashaka kugira ngo habeho n'icyo nakwita nka super power ku mukinnyi kuri ekipe kubera Ballon d'Or. Hari ikintu ino nkuru yaje nyuma y'ibihuha bimaze iminsi bivuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain yifuza gutanga igishoboka ikanategereza mu gihe byashoboka kuba bazana Lamine Yamal. Ugiye kureba aramutse yigiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain uyu munsi, bishobora kuba byagonga undi mukinnyi wese kuba yatwikirwa n'iryo zina. Tuvuge biramutse bibayeho. Kuri Ousmane Dembele ibyo yakoze ni ibintu byatunguye isi yose, bitungwa n'abakoresha be. Undi kuri 18 Ousmane Dembele avuye mu ikipe ya Barcelona, wumvaga ari nyinshi pe. Kuri Ousmane Dembele tuzi wa mbere ya Ballon d'Or, wumvaga ahubwo arimo kwikora mu mufuka. Urebye Dembele yari asanzwe ari we n'uwo yari ari we mbere ya phase retour y'umwaka w'imikino. Ariko gufata match 53 z'akiri mwaka ushize w'imikino zahinduye ibintu byose, zihindura n'ibitekerezo, zihindura n'icyerekezo kibigomba kwinjira mu mufuka we. Kujya rero ibitego 35 muri izo match, asite 16. Ibyo ngibyo ntubikore gusa, hari abakinnyi babikora bikagenda nta kintu bifashije ekipe, bigafasha ekipe gutwara treble, bigafasha umutoza wawe kuba umutoza mwiza mu bandi batoza bahari ku isi, bigatuma n'ikipe ibyo Nifad yavugaga yinjira mu mateka itari isanzwe ibarizwamo, yahinduye table yicaragaho ubundi. No Paris Saint-Germain ndimo kuyigorera, ni umukinnyi bigaragara ko n'imyaka afite ntago ari ya myaka ubundi ikunda gushutura amakipe kongera amakontra abakinnyi. Iyo ni imyaka 28 wari usanga kontra izarangira 2028 nayo uri umunsi tumero 25 ni imyaka 3 urumva umaze kujya imyaka gusoza kontra ya byonyine. Bateganya gundi ko muzamurangizanyije. Bego ukajya gushaka andi ma ekipe wakinira. Kuko kuri rwa Paris Saint-Germain uyu munsi ntago ari ekipe nekereza ko yari rayinga ku muntu uri hejuru y'imyaka 31 unayihenda. Bigendanye nuko politike irimo kugenda yinduka ku munsi tukugenda tubibona. Bikaba ariho hari intambamyi kuri ikipe ya Paris Saint-Germain kwiteye ko ayo mafaranga yose ngiyatange, kandi bana ko imishinga yo migari niyo atabara Lamine Yamal bidakunze, barateganya kongeramo izindi imbaraga zizatuma uru rwego bari uyu munsi atari urwego ruzamanuka, bigatuma mu kongera amafaranga uyu musore basa nkaho ugenda mu bakeya, nubwo bavuga ko umutoza ndetse n'ubuyobozi muri rusange uyu campus babona ko ari umusore ukwiye gushimirwa ibyo yakoreye ikipe ya Paris Saint-Germain. Yego, ariko bikazaba ikibazo ku cyifuzo cy'uyu musore Ousmane Dembele ko ashobora kuzahabwa ayo mafaranga, kuko nubwo tuvuga ngo Ousmane Dembele atwaye Ballon d'Or uyu munsi, bigendanye n'amateka afite uyu munsi, bigendanye n'imvune zakunze kumuranga, bigendanye no ku mwaka w'imikino nabwo asa nk'uwatunguranye ubundi yakoze ibintu bitari bisanzwe bibaho. Hari abantu bigira chance umwaka ukaba mwiza, ni nacyo cyashyo gihe. Rero amakipe ngo Ousmane Dembele agiye ku isoko sinekeza kari menshi ya mu Rwanda, bigendanye na AJ. Mbona ko uko bizagenda kose kuba ikipe ya Paris Saint-Germain yerekana kubwo ubushake bwa buhari, cyane cyane bigendeye ku mutoza ko aravuga ko ari umusore ukwiye guhembwa ku byo yakoreye ekipe, n'umusore nako abari biri kongera amasezerano nako yongeyeho amafaranga runaka. Mbona Paris Saint-Germain bizakora ko ishoboye ikaba yajya around wenda ya 25 ntibishyire muri cya gipimo ishaka kuvamo burundu, ariko uyu musore akaginikira ahabwa. Nabyo ubona ko Paris Saint-Germain aya masezerano kuzarangira bishobora kuzagorana, bigendanye no kumba nyibona ikomeje. Uyu musore umusore amaze kugira imvune uyu mwaka w'imikino ukuntu utangiye kuri si byiza. Ngiye cyo navugaga n'ikibazo gikomeye gihari. Reka nemere ko Ballon d'Or ishobora gufata umukinnyi kamuvana ku rwego rumwe kamugeza ku rundi rwego, ariko nyine uyu munsi ni ngombwa nyine ko umusore twa Ousmane Dembele abigenderaho agasaba Paris Saint-Germain birenze kubera ko yatwaye Ballon d'Or. Yego arabikwiye kubisaba akwiye kubisaba, kuko uzi ikintu Ousmane Dembele ntegeza ko arimo kubikorera. Reka nifashishije inkuru ivuga kuri ku gice cya image right, yego cyane cya Paris Saint-Germain. Nuko ngo ni Paris Saint-Germain ikorana na Qatar Airways, sibyo? Airways igakorana GOAT, igakorana na Nike, Jordan, Visit Rwanda ndetse n'abandi bafatanya bikorwa. Yego, aba bantu bose nta faranga na rimwe muri kontra yowe na Ousmane Dembele bigize bagirana ko bashobora gusharinga kuri image right.
igihe rero Paris Saint-Germain iyo Ousmane Dembele agaragaye muri ibi bikorwa muri ibikorwa by'abafatanya bikorwa b'ikipe iyo agaragaye muri ibi bikorwa byazo urugero wenda mu Visit Rwanda Ousmane Dembele akagaragara mu bintu byumvikana biri mu masezerano y'u Rwanda na Paris Saint-Germain hano Ousmane Dembele ahabwa ibihumbi 50 by'amayero senkani nyine yego ibihumbi 50 by'amayero byo kwitabira iyo event yego ariko yahabwaga yego rero yahabwaga yego Ousmane Dembele asaba ko nayo yakwiyongera of course Ousmane Dembele akubwira ngo nimba ngiye mu bikorwa bya Visit Rwanda ibikorwa bya GOT ibikorwa bya Qatar Airways urukumva ahangaha ndasaba yuko mu nyongerera icyo bita activation fees ku byo mwamaga Ousmane Dembele agasaba ko bongeho 15% kuri buri mufatanyabikorwa ahangaha Paris Saint-Germain rero ahangaha ntitarimo guhuza nayo neza akongera gusaba aho atagomba kubona ikintu na kimwe agakomeza ko ari bamuhaga ni kuri Jordan na Nike kuko nabo nabafatanyabikorwa n'undi ba Ousmane Dembele ku giti cye barasanganywe kandi n'aba club ariko andi company ishaka kubyinjiramo iyo ngiyo nyine zazikuye amasezerano ikibazo Nike ifite amasezerano na Ousmane Dembele kuva ari umwana buriya bora Nike asinyisha amasezerano Ousmane Dembele afite 14 aya makipe akunda gukora cyane nako yabazi company afite 14 nibwo bakinye amasezerano noneho rero hakaza ikindi kintu nakwita ngo Ousmane Dembele akongera agasaba Paris Saint-Germain ikintu nibaza ko kiza kuza kwigora cyane yego hari ibintu bita ngo match twakiniye mu rugo Parc de Prince home games zose mu gihe cyose nsohotse tusohotse mu Rwambariro ngomba gusohoka inyuma y'abakinnyi nkomera abafana amashyi ibyo ngibyo Paris Saint-Germain akaba gusaba ko yajya abyishyurirwa angana n'ibihumbi 32 buri match yo mu rugo kutiyambura umwenda kwa kundi nyine amini kwiyambura umwenda kwa kundi yambura umwenda gutyo kajya gutera amafana match rangi ibyo Ousmane Dembele marabisabira ibihumbi 37 by'amayero abikoze ku bushake ko atari ikipe y'umutegetsi umuntu yamwandikiye umufana yaje yaturutse wenda muri Kazakhstan yambwira ati Dembele ngendo nakoze uyu mwambaro ndawusha ukawumuha ukajya kukiza ikipe ibyo byose gukomera amashyi abafana umukino urangiye nabyo nibyo asabirwa nabyo arasabira yuko bigenda muri contract muri marketing clause kugira ngo nabyo abibonera amafaranga ayo yose niyo y'amafaranga bonuses bagenda bagiraho n'ukeretuntu kuko yuko umuntu arukaga kuba henze muri Paris Saint-Germain n'umukinnyi twa Neymar Neymar muri Paris Saint-Germain yakomeraga abafana amashyi bakamuhemba ibihumbi 101 by'amayero bakayatahana kuri buri mukino igitangaje uyu mugabo bahubwira yuko atabaje gukora ko buri kenshi yasohokaga yarakaye hakomera abafana amashyi nagira gute hanyuma Neymar kandi babona ikipe yo gutuma none bakora akazi kuri kutabona ikarita y'umuhondo muri match nukuvuga ngo Neymar yamaraga imikino 10 atabona ikarita y'umuhondo Neymar agomba guhabwa ibihumbi 136 n'amafaranga 20 y'amayero imikino 10 atabona ikarita y'umuhondo Ousmane Dembele warasaba yuko mu gihe cyose yamara imikino nawe 10 atabona ikarita y'umuhondo agomba kubona byibuza ibihumbi 150 by'amayero ariko vuba uzana ibintu bigoreye kuva muri zikontara abakinnyi ba Paris Saint-Germain barazigira kuko bahoze muri projet y'abastar kuko nka Thiago Silva ni umuntu wonaga amafaranga makeya cyane parapora barabastar kuko Thiago Silva ikintu cyamaga amafaranga makeya nyuma y'umukino kuzenguruka stade ikomera amashyi amaga 27 by'amayero urukumva ikintu Thiago Silva afite cyari gihendo cyane muri Paris Saint-Germain no gukuramo umwenda awuhereza abafana nawe se bamusabaga gikina bamaga 53 by'amayero ibyo byose ushobora kubihuza na realite ariko ibi ngibi ben babibara ibyo byose baragenda bakabibara bakayaguhera rimwe ku salary y'ukwezi nta kibazo cyangwa se bakayagahera rimwe muri salary ku mwaka uyu mugabo pena ni ureba inyungu cyane za Vinicius avuga ko uwo mwanya wose bagiranye ibiganiro byose bakoranye nta mwanzuro utandukanye n'amakuru basanzwe bafite yuko Real Madrid yifuza gutanga ayo mafaranga barashaka rero ku mwaka w'imikino ngurangira baramaze gutanga ishusho niba azongera amasezerano cyangwa niba ari umukinnyi bashobora kuba kwemera kujyana ku isoko Real Madrid bitazayibangamira ngo bateganyije kugira n'indi nama mbere yuko n'umwaka urangira ariko ukurikiza amakuru agenda asohoka
Real Madrid mo kuba kitego gutanga amafaranga hejuru muri 25 bazazigezamo akabarega beregane tubiza wenda urumva nyine ntabwo ibyo byose musitinya gusabye uhita ubyemera naho hari hagaragariza isansu ugira ariko reka tubihonete reka turebe umusaruro mbumbi nunanga hari Real Madrid ubundi tugizanyije ukuri Vinicius yaramutse ikoze ikose gatandukanye na ryiti kose yabundi mu kimeze nka Vinicius muri projet yabigiye kirekire bafite oya uko bigaragara bazayamuha wenda wa mugari nka Rodrigo bigenderemo ko Rodrigo bamukubita 12,500 ku mwaka bavuga ati Rodrigo noneho wabugiye ahubwo sibyo se Rodrigo njye no kuri no kagira option nibyo tugategura option cyane ko ari umusore twa Mariano umusore Ibrahim Diaz witege kuzakiniza impande zose hari master tuwano wakiniza impande zose hari ngiye twazaniraga n'umwataka reka dushobora kuzana n'umwataka mbapaka ajyaho inabyo birashoboka rero nta kibazo reka tuzane ariko bijyari cyo ni kimwe umukinnyi witwa Vinicius Junior Real Madrid ramutse kozi kosa rikomeye ni icyaha mu bindi ikindi uyu mwaka yahinduye karagiteri yahinduye karagiteri yahinduye imikinire ashaka kwikinira umupira noneho ubu ni umuntu uteguye gupasa uteguye gukina cya mbere boss yamukoreyeho Jabi Alonso kukamubwiye yuko boss nyiri kibuga nyiri imibare nyirinde arinde ari umufaransa aramwishimiye kugeza no Mbappe amugiriye makamu penalty akavuga ati nawe igihari cyo ni kimwe wowe rero wowe Vinicius emirwe kigingi ariko nyuma ya boss ni wowe kigingi wecera kuri vodo ngo buriya konvayeri mwega nagomeza amatagisa afite konvayeri ngo mwayabayemo iyo shoferi yabaga agiye kurya ipongi ni umva rigiye shoferi kandi gutakuvuga ati komita agakenza iminute kuko ibitotsi gasuguparitse nabi aho ndi umuntu yikoraga no mu kinamba bujye ni konvayeri waga yicaye avuga ngo yigize inyuma yagomba kuba yize kugira ngo aparika neza atanga inzira Vinicius nawe rero agomba kuba muri urwo situation mu gihe boss Mbappe yagiye kurya ipongi n'uyifata ivora akayita yobora ikindi ni umukinnyi mwiza muri ya projet ya Real Madrid ya Zidane ipivo uyu ni umustar wa pivon waje ari umustar wa pivon bivuze rero ngo Madrid kumutakaza ryaba ari